Neke atu I te whitu rauna, kuia mena koroua I taki hoki atu ki ngā taumā heke heke Olympia a ngā kaumātua o Te Arawa I te aranake anō o te hui ki Rotorua I tēnei rā. Ko te tino o pēpere ko pakeke rawa, he ko tahi rau mawhā ona tau. Hakoa ka hanga pōturi te haere I te tai pakeketanga, kāre anō te wairua whakataetai kia mōhinu noa. E toru te kaumāwaru ngā kapa kaumātua, no te puku o te ika a Māui e whakataetai ana I ngā taumā heke heke Olympia a ngā kaumātua o Te Arawa. I'm just amazed, I'm overwhelmed. We never thought that we would get this many. Ko tahi rau mā whātau te koeketanga o Hariata Ririnui no Ngāti Tarāwhai, ko ia te koeke rawa o ngā kaumātua I tēnei hui, ko ia hoki te kura huna o tōna kapa o ngā tipiki ao. Mi haro tēnei āhuatanga hei whakakotahi I te iwi I roto I ngā whanaungatanga. Mi haro, hei whakaorangia I a mātanga kaumātua. Kia whakataha, whakatinana, whakawhanaunga. Kata, I te mahi hari koa, mō ngā kuia, mō ngā koroua o te rāna. Ka hāpai o tō tātou ora. Whai muri I ngā tau e toru o te mate korona, he tino hui tēnei ki te whakakotai I ngā koeke, ki te whakanui ngātai I a rātou anō. It was really, really difficult for our koeke, and kei te mataku wetahi o rātou, kei te hia kai, kore mōhio if they could haere tonu ki tā rātou kāputa. So, you know, we've just come through such an incredibly hard time. So today is a real celebration. For me, example, I isolated because I was scared of COVID. I was scared of getting sick and dying because I'm vulnerable. COVID knocked a lot of us, but COVID, there's no sign of it here. And all it is about ora, your health, well-being, life and happiness. Next year we will definitely be here. We need to get Te Pati Ora to acknowledge that this needs to happen in most of our rohe. But we're just so proud to be hosting it here in Te Arawa. Thank you. He roni Waikato, te ao Mārama.